s nama su dvije gospođe koje evo pletu nešto, sad će nam reći što one rade ovo. Evo preden vunu. Predete vunu. To je od ovaca, je li tako? Da, ovih? od ovaca Aha, je, pa dobro. ćemo plesti čarape. I ovo treba najprije pripresti. To je vrteno, jel? Da, vrteno, prešljica. Dobro. I onda se kad se priprede, onda se pletu u kalce. I to je to. A dobro, recite mi, evo to se znači nekada ovako čuvalo se ovce i onda bi uzeli da, i to se i radili, jel tako, usput, jel? Da vam ne bude dosadno, jel? Tako to je tako bilo, to se nosilo zaraditi ko ovcama, krpati, presti, plesti. To je bilo u naše vrijeme kad smo mi bile cure i tako. Evo, dobro, evo gospođo, recite vi nama, je li teško uopće ovako za ovcama ići? Na ovu visine, evo, ja sam se osnojio sad. Zavisi koliko se godina ima, dok je čovjek mlađi sve mu i lakše. Kad ostari, bome godine pritišću. Dobro, a treba se popeti, recimo, evo ovuda penjati pa za ovcama, jel? Navikne se, pomalo, ne trči se, Bože moj, ide se normalnim korakom, mislim. Dobro. I koliko se provede ovako s ovcama, čuvajući ovce? Koliko sati? Koliko? 3-4 sata, najmanje ujutro, tako i naveče. Aha, znači ujutro 4 sata i navečer, jel? A zimi po cijeli dan? Cijeli dan bude se. A zimi dok mraka, jel? Dok je mrak, ujutro od 10, bome navečer dok se vidi. Znači to tako s ovcama treba biti cijeli dan ovako. Da, zimsko doba, leti ujutro i navečer. Da. Kad nije ono jako sunce, jel? Da. Dobro, a kad je recimo ovako ružno vrijeme, to da se ne ide ili? Moralo se biti isto. Isto, jel? Isto po cijeli dan, uzme se aljak zimi i cijeli dan kod ovaca. Aha. Dobro, ovce mora imati i Jovana predvodnika, jel? Imaju. Je li ga ima sad tamo dolje? Ja mislim da ima, on obično zvono nosi. Aha, on je glavni, zvoni, on je gazda, on je. Dobro, evo. Evo i, da nije ovna ne bilo mladi, ko da pogledak. A ne, nisam znao da i on ide s njima, jel? Dobro, znači on ih predvodi, jel? Da. Dobro, eto, hvala vam puno, idemo malo do njih vidjeti, da vidimo da li će mene poslušati što. Hoće, jel? Dobre su, mirne ovce. Mirne su ovce. Koji gospodar? Mate, ajmo vidjeti da li će nas ovce pričekati dok mi dođemo. Da vidim, nisam baš stručnjak sa ovcama, ali one se mene boju, jel? Boje se, evo Ovan, onaj s rogovima, vidim ga. Ovane, vamo dođi. Ovane. Neće, boje se. Čuvanovce na livadi mojoj, krenule se dragi kući tvoj. Na livadi mojoj, krenule se dragi kući tvoj.